kutangira kana kushemererwa wasibotokwe mukama witu yesasimwe program n'amagara n'okubagye kandi obutebekanisa wawe obot ekyo ncha kwenda kutegeserizo nyenda kutarumisha tushabe okwahori nite kunuya tushabe ruhanga twere turabeje program meji izina rye risimwe mukama witu mulungi webare tata awe mbabazawe kandi webare nahabwe rizoba mukama webarawa program meji ntushaba ngo utegeke deke turagamba umwanya yogu bihimsi izina ryawe bijiro byahwera bijiro mugasho mukama bitafabusha reka hajiro wabhura kandi agire ikiyaganyurwamo rero twaza kweza byona izina ryawe rukwera rimsuwe iwe Yesu Kristo mukama wetu amen amen yes omushaho nanyenze ngo otwere para India bumwe bujimo bwe nubasa kuyambaho kugira ngo omwana wawe atakagira ibyinejo ngahe mutima so nto kugira ngo iwe wamara kumanya oti ngo yinenda ube yine sande emwe ube yine sande ibiri zahigwariro wekiro mushaho bakwereza obujimo bwe kugira ngo ozara omwana wawe ayina amagara marungi gakora ki gakwesemesa ekindo bujimo bwe ekiburi kubasa kutamba kugira ngo nibwongera kukoresha gama omu mubiri no mukazi yamara kugirenda nana itengeshaga manyinji so ko kumira obujimo bwe nibwongeraho kugira ngo okoreke ogireshaga ekindo obujimo bwe nubasa kumara haho kundi kwezi tukutera waba ine kadi yawe tukutera kandi kakato ka shot ka tetanus tukweta booster dose already you have those antigens mu mubiri gwawe ne mu bazogwe so no kutera kakatwa kugira ngo after 10 years maybe mshangazi mweza register na bakutera kakata kandi koko boostinga chi ogombazo go babire bakuhereza so it is the same drug go bakutire obukato butano obwo ongati bari ku boostinga izo doses wakozere chi zo atiza so nazaro mwana wa kabiri still you consider dose ndiyo after 10 years na mzara before 10 years ko kama abe mantire booster dose if you have your 5 doses ziwiriyo umazire obukato bwa butano nwaleta card 10 years zitakahwireho tukutera kakata kandi kanjire ngo wanchenga booster dose ntugitera after 10 years wamara ku receiving achi asaho nkwenda kubuza because obukato bakabutera 20 secondary and for some reason ojuka ndo bakuteza raini bakutera chifuba first of which katu it's not welcome bakutera chifuba na kandi no bajukwa tuwajefa yes so hata nija bwanyuma now I'm pregnant or treta akapande thinking and let's say it is important kujangu niwe nkomushaho nkuprove injire ngo bukatonka jiranta nkabuteza kuka kuna kuba if I cannot hato kantera kandi maybe at the end of the day ukashanga wantera booster dose maybe I've survived then next year or 2 years later wantera kandi hariho bwiro bwo kukashanga umuntu yafuna overdose that's my question ati ekibuzo cyawe nakitengo ekintu kiningu ushimira kuteza 5 doses in the right time okunagambira okwezi kumwe bwanyuma y'okwezi okundi bwanyuma y'emyezi 8 omwaka obwo bwo bukato butano konka if it happens ngo toine card kiri proven kugira ala kitu abashaho tugira ngo not documented not done if something is not documented I assume it was not what it was not done when what hand chire chintu but your so assumption does not remove the fact that nkabuteza and buryo mubiri n'ubutambura so my question is and how overdose ningate kuba kujangu nyona abandi yo murwiri yerwaneho by all means no because now tukwegwa no tine chitiri documented so nabwe takuza kuba autoxicity because if you don't have what tine ikintu kihandikire cyo kureba umukazi buri kugerenda nibani bamutera bubiri konka if nico tugira ngo abantu benje medical forms tebakuzitwara nk'ibintu biri important kabyo ngo wagwara mushijo wazahigwariro bakoragurira ibyo byakoresha chichawa no chinaga konkito nkabashaho ningashiwe ngomuntu no etenge chipapule ico I understand konko bitijane ati nije nkakujanta naza clinic umwana wanje bamtere chikatu cha panado okay IV panado or maybe bamtekayo rectal diclofenac or whatever chibatayo nije antine chipapura nashikugambira isn't that supposed to be enough because
Acho mwana wanje wamwongere kindi ningo mukazi wamwongere kindi kaba overdose. Does it take away the fact that ngombazi omuntu yayagumizije? hati yakatugira ngo omwana wa mutara clinic yabaye no muriro kuba araye bamuhombaza ogwe niyo naza kumubona by the time nakubona umwana ogwe nimba ntako expecting akushanga yiniki ayino muriro so iyo nashanga ati no muriro nimba ntakwetenga gukora iki kumuhereza omubazo ogwe konge kindi kiringo niwe wabuta ikintu cyawe cyashitahandikire tinkucikiriza ngire ngo mugwire yangambira ngo ya confirming ngo bamutere kikatecho nayo kubanyo umushaho nukozira no mushaho mugenzi wanje atahandika ikintu cyakora akacandika kiri evidence tinjo kura wahandika ikintu no signing tinkuba kucikiriza ngo cikozira ki ngo washikora so nimbari nyende ikintu kiri documented kugira ngo ubutunga kugira ngo akugambire ngo wakatunga. No, my question wasn't about kugira ngo yotakabura kuchumtera. My question was on the toxicity. Me as a patient to look out for myself. Teza tukuza kora ki ukutera. So hepatitis B mugasho gwayo aha mukazi wenda ningasho mwana we no kugira ngo hepatitis B mugasho gwayo aha mukazi wenda ningasho mwana we no kugira ngo atakabona engwara za kitigo. Hepatitis B ne preventing akugware engwara za kitigo. Hepatitis B ne preventing akugware ezo kushanga omuntu yaba wakinecha. Jaundice. Hanga omuntu yaba wakinecha. Jaundice. Engwara za kitigo. Nibatete ekine. Engwara za kitigo. Nibatete ekine. So tukutera omubazo ogwe ewo nko mukazi we so tukutera omubazo ogwe ewo nko mukazi wenda ntera dozi 3 konka by the time bumwe waija wakira umezi nka tera dozi 3 konka by the time bumwe waija wakira umezi nka 3 ana waza kuzara noza kushanga twakutera dozi 2 tutera dozi 1 then bwanyuma yo kwezi kumwe tukurache wagwara umushije kandi no so abakaza abine akakukasirimu titukubahereza ki fansida yaba namera septriniye so fansida no ojimera buri kwisha buri kwaho kwezi bwanyuma ya meza 3 buri kwaho kwezi izo ni sandina try expecting kugira ngo no ine kumera fansida kandi it is by observation by medical worker umushaho ine kuba nakureba observe disira umushahine kubanza yakureba ko wakora ki ko wagomera ariho yeshengereze bikufashye nasi bumwe abandi ntibajango nasi yaba mubi konka nitwe nigo mateka fansida ushemeye kubana ojemera umushahari ikora ki ari kureba kujana intanaka ni nkora ki it is okay nuza gukuha ko kutanaka bumwe bundi tukora ki tukimanya tumanejinga konka hari abakaza bakushira ku avoidinga araho mwako gwe 2024 banira araho umurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya baspa go kwege by'emikono ombya hotel management and institutional catering na saloon mwini washanje mu rurembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushaje mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushaje noti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu Kwanjura bakugom byo kubazira aba Dennis DO expert tailors abakugom kubazira suti is Banebi nebera bobinje muno nebera bobinje rizo Niya nango teresumu 0 mishanje mukagishatu 10 nkaga na 9 ningo tere 0 mishanje ananina 10 na mukaga 95 mishanje 5 abo kwa santo mugabuzariya tukamanya yes santa kategereze ecyo kwenda kutukorera izoba wabo rya Rtv ningo ya radio no teresumu 0 mishanje mukagishatu 10 nkaga na 9 ninga 0 mishanje ananina 10 na mukaga 95 Hello Yes hello wait, twakwatagana nawe. Yes, hello. Niyo no basa. Yes. Hello. Oh. Niwe basa kujiro twarumisha ugoteresum. Twarumisha oteresum. Hello.
watera rebeka ngo wachendeza radio yawe ninga TV abo kwa utachikozere turahurizane kunuya ndiza kwa twine eko yamani. Yes, hello. Nyabura we santo mugabuza atakwihingura rebeka ngo tiya kwihingura. Hello. Hello. Yes, hello. Yes, yes, hello. Oh no, esumu tiyo bakora teresumu chendeza radio chendeza TV rebeka ngo wakorecho tuhurizane omugabuza atakwihingura. Yes, hello. Yes, hello, sebo. Wagabana kuchibona. Nakwachira. Yes, hello. Yes, please. Wagabana kuchibona. Izina lyawe. Yangoba ibasenku. Izina lyawe. Yangoba ibasenku gatatu. Yes, Nyangoma Ivas nakwachira. Gamba na sante. Nyangoma kodi ite kutaya mutantu zo mukazano nojimanya Wanji? kodi ite tukoresa twantu zo mukazano kashitereke nojimanya Ebare kugezaho Wanji? Ebare kugezaho Webare kugezo Ivas aho kuba kodi yitu eyo shemye gamba wateresa umuntu wajimanya konka ntubasa kwakira maybe abantu nkababiri ninja bashatu. Yes, hello. Hello. Hariyo onkura hasumu konka taru kugamba wateresa umunyabura we gamba nitwe konko chenze. Yes. Yes, hello. Hello. Yes, please. Hello. Yes. Hello. Hello. Nyowe nkurire je munonga. Hello, my TV. Yes, please. Ebale program. Webale kusima. Gamba na Santa. Santom. wasiwota nyabo Kwa program. wasiwota Asibaje. amazina ntibakwetoha Bangetashaka kunatenereko. okay kodi ite kutahira mu mukazano nojimanya okangura ibitereke aha tandakaje tugenda umisha Hello, my TV Santom taxi. wanji Ndio wafahamu kazano kachiri dipota Christmas. ebare noyicherezebwa so naza kubuza kibuzo rero hanguri already kuhangura Mazumanya dakanga. aha so program zitu zona nozimanya ya Revival TV program ya humura nibo shazinga ikane kuruwa Program ya humura nenda kashamukaga. Nekorwa porini singwire. neko mashazinga Neba nekorwa shamunana. yabare munango yamazana bakwetowa Amazina nabageta kudasharati. namba yawe Yesu muneha Zoro mushanjirani ibiri. ro mushanje 82 yes Kaga na munana. aha Anani shatu. Chenda. yabare munonga Iwe yabare. so yabare wahangura tera makara kamani munonga turebe so nazo kwija wagira ngo izina ryawe rya kabiniriya bona amazina gambe turi god Bageta nkunda sharati. akonda Sharon Charlotte. kuruga Rwentojo Charlotte so wayahangura kitereke Ego. uza kwishe birabe nabyo hano ya Revival TV no hamanya Ebarabu nafiri. okay yeah Kare. kama ko mushebero rarije Wow, Charlotte. Congratulations, Charlotte. Basa kwetera just one more person tokamanya nino basa kuhangura ekitereke cha Christmas. Ne Charlotte yayihangura ekitereke kandi no basa ni okumwejoininga hotel aho kumugabuza lya omugabuza tije amazima kagarukayo atakurebere. Hello. Hello. Revival TV. Yes, ubona kwashira. Nawe wasibota. Nasibaje se wasibota. Maisha simwe. Amina gamba no mugabuza. Hello. Hello Nawe wasibota.
yo wasibota ushemwe nje bambe amazina gawe amazina ni waga wazefuri nawe izari kumenya so gera amasomo kandi katumuro kace kuturije ninza kubiberaho code ibugera amasomo kandi katumuro kace kuturije ninza kubiberaho code ibuje handike tagaraka kweba katumureho Rtv TV Amagara N'Okubagye. Umurebe wa Rtv TV ni kwanjura Rtv TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurisimanseji noenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Rtv TV Santa omugabuzi naza kuba nataye mu program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Rtv TV Santa omugabuzi yaragara mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV obuhereza bweitu ahabe nunje munonga ababanira ubwo buhereza bweitu ahabe nunje munonga ababanira ubwo hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa mita hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa mitazi 20 makumyana nankaga bine alarm cameras zete siren camera makumyana nankaga bine alarm cameras zete siren cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras DVR cameras eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za kamera 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za kamera zizindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazigitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro zibazigitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo kubara sente hariyo wa bank sako nangwa no bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango murembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya versia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega ninga shotere no tumusanzu mukaga kinana nesya umucyombe ku cyaro kwa Gosenega ninga shotere no tumusanzu mukaga kinana nemwe kinana na munana nari no tumusanzu 52 kinana nemwe kinana na munana yejo nisaba banira urinde byawe n'abawe